Foi no lançamento no entrega equipamento agrícola moderno do Grupo Agricultor Sira e Suku Casa, Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz, continua queda sua visita à hortikultura e suku Mau-Ulo, onde a direita a implementação do programa SAPIP, nebe moderniza método de cuida modo e túnel. Nebe o programa ida SAPIP, nebe hamuto com o Ministério da Agricultura ita promove. Primeiro ihane, mas depois ita se alargamos vai suku seluk, ema seluk, grupo seluk, que ia vontade, ia karak, atau organiza malu, organiza hanesan daudong sire halu ihane. Nebe hau papresu ba imi tambah imi bele. Hamosu buat nebe durante ni sidauk iha, mas ho imi hamosu ne maka abang bairua se musuta ema seluk ke hakarak halo hanesane. Nebe governo amuto ko SAPIP se promove na fati dane iha fati seluk. Laos de dia ainaru, mas mos iha município seluk, anes aileu, anes iha ermera, iha fati seluk nebe potência ba modo ne ita se buka tu promove idane. Ohin ita mai hane ida mak buat idane tunel kuda modo iha tunel ne lara iha plastic ne lara nebe bolu diang greenhouse depois ho sistema drip irrigation sistema gestão B irrigação ne ho turuk date nemo bolu diang drip irrigation nebe tambah ita hane problema B no nemaka ita halo gestão ba B ne ho maneira irrigação ida hanesane. Iha ida seluk mos mak sira halo diak nemak ita aprecia ba sirani serviço mak ida ne katak sira halo daudão tos ihane ho maneira ida terra sereng ho tau ihane ba para tu depois quando iha udang karik udane se halo guludane terra sereng satanetik hori labele lori rice ne be iha letene bahu tu iha motalar ne ba sistema itane maka ita seimos promove sistema oinusa maka tu bele conserva itania rai itania solo protege itania rai husi erosão. E a fatin hanesan sef suku Mau-Ulo Luis Valadares Colasso hateten programa ne ajuda tebes agricultor sira iha area Mau-Ulo. Ho presença SAPIP nian ita beldean la muda maninia mental dari ia vontade para serviço. Ita beldean husi ita ninia funcionário de agricultura mesak mos labele mesli husi SAPIP nya programa ne também ne bele acompanhamento husi tenia extensionista mos ia hatan formação husi SAPIP nya lili husi companhia millennium green agronian nebe makatan apoio hanesan agora ita hare ohin ita hal lançamento ba kuda modo ihane los ya idanerit ihane ya tanel ida hatan apoio tanel ida namos ia formação koraba unsa tu bele monta tanel e unsa tu kuda modo nebe hodiak unsa tu halo teras ihane sira ita hare rasikene sira hal teras kuda ai horis kuda ai wan ser memang oin nebe maksida tona mos hetan formação mos konaba ansan mekaniknya konaba hand traktornya satu usa tamane makanisan di ranse komitar suku ya agar tebes labele para de toirane hakarak tama widane bat fongira ita kolia konaba ne itaria posto kolia inaru posto inaru ne pela primeira vez halo programa halo atividades ne. E a visita ne participa husi autoridade local no comunidade Sira.